Na put mira i napretka upravio vas svemogući milosrdni Gospodin i anđeo vas Rafael pratio na putu da se mirno, zdravo i radosno vratite k svojima. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao valjda s vama. Amen. Evo, sretan put. Hvala. Pa da ima kraći video. Neka vrakivo, kaki što. Hvala lijepa. Sljedeći put moram doneti. Evo, Olgice, ajde, evo ovdje ćemo ovako malo da se vidimo. Samo čekaj. Da.